Karbi Lo Charlie Asong Difu Regional Committee Atum MLA Dorsing Ronghang Amepi ke Kaipon. Durbaguri Press Club Amhang Pathekpon. Karbi Lamet Amai Phukimi Sarbarim Aphan Karchopon. Karbi Longri Abirta Kelang Rad Doan Pan Kardom Pajer Eklo Kardom Karbi Longri Abirta Ketan Ponche Abang Nili Sami Kabin Teron Pi Non Birtang Ton Me Archupon Xene Matijong ni Pai Crazy Cap Anardo Porkai Isira Minute Thong Cap Apor Karbi Lo Charlie Asong Jameson Timung Aruato Difu Regional Committee Atum KAC Get Athenu Along MLA Dorsing Ronghang Amepi ke Kaipon Non Kasilam Bo 4-line Atwar Center along Karbi Lo Charlie Asong KSA Sai Hemalong Non Kikibong Hawar Kehat MLA Dorsing Ronghang Pen Longle Potta Kasilam Si Compensation Atangka Chirai Det Pusi KSA Aro Akoy Pipon Laso Olong Kachirap Dun Joint Secretary Tensing Rong Pilapen Jirhon Hanse Atuma Phanta Insai Nangji Pusi Karbi Lo Charlie Asong Difu Regional Committee Amaipo Bisnoram Phangcholapen Karbi Lo Charlie Asong Central Committee Public Sitting Konchunbang Muniram Teron Atum Pherenke Athengno Ningjepon Chomata Ingnut BJP category kachikrong political songjapu BJP MLA la center along ilitum KSA office along le amethang jungjung ale kachepa dujia phansi alang libang litum KSA office along le balang li pota chikuru desi aso compensation mang cherai delo lasi aso compensation ka cherai along mang ke Karbi Lo Charlie Asong ke kroi machi kroi thekhe lage kroi machi kroi thekhe lage alang li along le posante ilitum thangi pupinia ni dak alang phan mege kaya alam masih ave aji hai karne ami Dorsing Ronghang uthorong Harogator MLA tekhator protimurti to ami dan koribolo baidhota hoisu kionu tekhete social media ekidin viral video apnaloge kijani hunibo pabo ba nubujor dekha pabo social media তেখেতে এজন বিধায়ক হৈ পেলাই এজন কুমলীয়া ছোৱালী ন কুমলীয়া বুলি আমি নকওঁ আমাৰ বাইদেউ বা ভণ্টি হ'ব পাৰে যে ফোনত অনবৰতে অশ্লীল ভাষাৰে কথা পতাটো আমি আচৰিত পাইছোঁ তেনেকুৱা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি কাৰ্বি আংলং বাসীসকলে এদিন আমি কাৰ্বি আংলং এৰি গুচি যাব লাগিব ইয়াত থাকিব নোৱাৰিম ইয়াত মানে পলিটিচিয়ানৰ দাদাগিৰিটো চলিব আৰু আমি ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনে কেতিয়াও তেনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিচিয়ানৰ দাদাগিৰিটো আমি চলিব নিদিওঁ সেই গতিকে আমি আজি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো আমি কি কয় দান কৰিব বাধ্যতা হৈছোঁ লাপেন কাৰ্বি নিদিকি বাংটুঙ বাংকে লাচোৱা দৰচিং ৰংহাং লা KSA লং দেখতা কালি লাচোৱা আদুংৰাই লং কেদো লা ডেংকিমো কালচাৰেল কমপ্লেক্স আহেমপা আলাং দি আমেথাং জুংজুঙাল দি ফান্সি পিনিয়ান পটা চিকুৰু ডিফেন্স কম্পেনসনা আতাঙ্গা চেৰাই দেলো লাসি রাসনা লিডার কে আমেথাং জুংজুঙাল দি ফান্সি কেক্লেমা মাতে আমেথাং আরা ফান্সি কেক্লেমা বুজি কাজি বাংটু লাপেন গেলা তুমলা দরসিং রং হাচতা গেলা লাসো কম্পেনসেশন তাঙ্গা কে পালং জিয়া পানালাং ইতুমলা কালা হেমপু কম্পিটেন্ট অথরিটি অফ ল্যান্ড এডুকেশন লং লাকসল টেনসিং রংপি লাপেন দরসিং রংহাং লাপেন আরিসা হক মানে দলাং হ ইংনো দালাল দলাং আমেন জিৰহন হানছে আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই একটা কথা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰক হুকিয়াই দিব খুজিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আজিলৈকে দালাল মুক্ত হোৱা নাই দালাল মুক্ত যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙত দালাল মুক্ত হ'ব যেতিয়ালৈকে দৰসিং ৰংহাং লগতে জিৰহন হানছে লগতে জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী কম্পেনসেশ্যন ইনচাৰ্জ টেনসিং ৰংপিক যেতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ অতিথি নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ আন্দোলনটো জাৰি থাকিব আমিতো জংগী আন্দোলন সেইদিনাখনো আমি প্ৰেছ কনফাৰেন্সতো আমি সিধা ষ্ট্ৰেট আমি কথা কৈ দিলোঁ যে আমি জংগী আন্দোলন কৰিম আৰম্ভটো হৈ আছে আমিতো শেষ নহয় লাচো আমিকে লাগে কাৰ্বম পো লাতুমা ফান ইংনাং নেতৃকে লা দৰসিং ৰংহাং লাপেন গেলা টেনসিং ৰংপি জইণ্ট সেক্ৰেটাৰী লাপেন জিৰহন হানছে আলাং লিফান ইংনাং নেতৃকে বাংকে ইলিটু বাংকে বালাসো আমিকে কাৰ্বম পো চেতেৰান মামbo লাগে মেমেল Student Association we burned the effigies of Dorsing Ronghang, the MLA of Harogat constituency because Dorsing Ronghang have
illegally occupied the land of Karbi Student Association office, and also some miscreants or maybe the people of Dorsing Ronghang have removed the flag of Karbi Student Association from KSA Center branch office. So we vehemently condemn it, and we, the Karbi Student Associations, demand an apology from the MLA Dorsing Ronghang. Until and unless if you don't apologize to the people to the Karbi Student Associations, our agitation will continue. And also, if Dorsing Ronghang and his accomplice like Tenjing Rongpi and Jirhon Hanse are not arrested or they are not booked under the law, then this flame of struggle will continue until and unless those persons are arrested and put behind the bar. And also, we appeal to Dorsing Ronghang to cancel his land parcel and to give that land parcel to the Karbi Student Association office, so that the Karbi Student Association could utilize those buildings as like before. So we Karbi Student Associations condemn the act of Dorsing Ronghang, and also we seek an apology. And if Dorsing Ronghang doesn't apologize us as early as possible, then we will struggle continuously, not only here in Difu but all over Karbi Anglong. This flame of struggle will continue until and unless the Karbi Student Association receive justice, and also the people of Karbi Anglong, the general public of Karbi Anglong receive justice. So our fight will continue. Thank you. Constituency ang kang along rat atum kisung ke boy pen chenglong ason birta kirip dun thekji lapen pherengke ki claim ke dam la an suse kipang tang ponji aphan dorbaguri ang kang along pherengke claim bang phu atum chilang se mati jong niphai grainer cap ani dorbaguri press club pu amhang pathek ponlo Durbaguri Press Club ke jong poji aphan amaipu bidasing England dun amaipu arjison rong phar lapen konchunbang rajesh teron dun konchunbang rasingna be atum aphan arpu pekpon Laso Durbaguri Press Club amang ke thek along aluhi man pen VDC chairman Saiko rong phar District Press Club of Karbi Anglong maipu diganta teron konchunban Denelson be Mongol ing hilapen kaprek manpeng ke dotum chitong dun Piniani ningarong pik bangala pohlo Dorbaguri ahawara phang pini Dorbaguri Press Club wa mahanga pathek mangela ke elitum aphan isi apur kimoni pusini lihin pen jongdam District Press Club of Karbi Anglong amai pudi ganta teron pen kaning je pon ke non Durbaguri Press Club atum ke seng pon ke mesen lo lapen Durbaguri Press Club atum ke claim ke dam along an sitame chirap chito dun bekji pusi ning je pon Rom ale tum ke doan media hejan sai delo pini ke asi ke doan trek jam channel pen tum an man tame nilihin pen prangsi kardom pajir lo pini nili tum Karbi Anglong District Press Club of Karbi Anglong Achun bang akai Daniel Sonbe lapen Sports Secretary akai Mongoling hi alang litum benri tum wang rapet siladak Dorbaguri Press Club amhanga pathek la so mai long ladak daithor mini stadium mangsi pini amhang pathek ponlo lapen pini labangso District Dorbaguri Press Club amhang pathek amai long nilitum nang chitong pen ningarong piglo lasi nilitum District Press Club hin men stame Dorbaguri Press Club amhang pathek pen kewang jilang arni ansuse kang tang konji la solong nilitum hirjume pajir dunlo la pen nilitum District Press Club hin men stame kenang sot asayang deng kedo anlong sitame kacirap chetu dunyi man nilitum ta alang litum han lamchak chipi dunlo la pen mo kewang jilang arni sitame sorkar pen ko PPC government pen PPC our cycle long ji along ke claim ke dam ka cherap che todun ang ye along ansta me niltum cherap che todun po busi nilitum alang dum lam chak chipi de gang kadoi han kardom pilo Halapo VDC Chairman Sarkoi rong pharben kaning je pon atengke non dak Durbaguri Press Club ke sengpon ke mesen lo lapen Durbaguri along kaching thor ji aphansi press tung ke claim ke dam along chirap dun popusi ning je pon kohora ben mirsing tokbi Karbi longri abirta Dorbaguri Press Club labangso kiseng pon bangai mipik lo
nilihin pen ningaro parpik lo pen dak organizer dam hana mi churu lo pini dak nili kami dak alihi son sini di citong lo asi dak benangan according you ketek kiri dum citong lo lasi ansu se taso media kepang tang ponipan nili tu mahin pen dak nan cirap ni citu lo kusi nilihin pen pini nang tu molong lam thei ti bidun lo lapen ke nang tu pen ke klem rapet je phan lapen dor bogri paching thur je phan klem pon rapet nang kusi nang itu pada ikan dami nilihin pen pacini dosi nilam te dancing ton tong bilo ati kedam tang itu batai ini pong kora saya bilo itu batai ini itu singwai singsai pen itu luar bagi ka singin pet peslap sing nang itu singwai singsai pen sidon sar pen kini anam so me apa itu long lagi itu long anam jumela anam na dedon lo nasi pini itu long so me kecari pon mai pu bandan ni lekro pulan pada ti pu pen ilitum court itum district press club chun bang pen secretary atum na chitong na tani ni rong atheli tum ke claim ke dam long alang ni tum phan bidi sari nang piteka an pada ilitum che pha pal hisar po tum sar na tong hidas tami alang li na chit toy den CBDC chairman sar ko rong phan tong lo ning rong lo ilitum phanang chi chat te kang lo pang ki than ke mong ka do ilitum phan ning wa the te kang lo si ke wang ilang anta pini sonak thak ni chuning ring tung lang na tum phanta ke wang ilang ili tum pini son kisung ke do ka dor dei ku phi la pen ni tum long hom phang song la ma ra charia song stame an ke na shrap na chi to dun ji bidi story na pin ju ji phanta ne chuning ripon an part of KSA atung la pen law and order samata ne chuning tung ili tum media tung long an ke na shrap na chi to dun ji bidi story na ripon lo la pen an part ili tum media kan la pet according year according tum phan ni chuning tung nili ke thangna thek thes tame nang tum nili phan arnam phan lang pen nili phan senior po pathe nili phan ar punang pilolos dan di thangna thek thes tame nang tum nili phan dia pon tha pen nang tum eklem kam long an tame an ke nang tum da mu pen itum sar tung thana sanang tha ili tum tang ho pu lamang pi wedera itum lang pe mi tarip pe mi mon thi pe mi pen tok pon la itum mo phi ke seksa ko dei phan body pon na na pen nili ke thek thek chini ne ke bu dan ta nang itum nili phan nang tum dia pon tha arnam phan lang pen nan ke ni tala tam teng pen ke bo ri pon yi phan nang le tumang no chi chak ka pon nan Matijong ni pai krisir kep arni bogajan karbi lamet amai phukimi sarbarim aphan karchopon amai padopon Nihang don suri karbi lamet amai aro lapen bogajan karbi lamet amai aro lapen rongkang thir arong aradatum chilang sila so karcho amai pachunpon Karbi lamet amai phukimi aphan karchopon along Rajendra EM Barim Rongpi Bogajan Town Committee Chairman Barim Mohan Rongpi SGP Central Committee Prasanta Bora Karbi Traditional Arts and Music Thong Timung Rasingja Asong Pen Sangpi Tunaki Timung Pi Lapen AJYCP Pen G2 Phukan Atum Chitong Dunsi Laso Karcho Amai along RDP Dun Inghang Langso Pen Long Bukrang Be Karbi Longri Abirtaเป็นกุลโพเวทบีนองเกกุลโพเป็นอังบงเกนนเกนังจันบงสีดอนสุรีเพลงจอง Pini birta pa an sakang ton pon iklo dome thak me